Yes, reka mbasuzike mbifurize kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Kaze muri aya makuru agezweho ku Ibendera TV muri aya masa turi kuwa mbere tariki 28 Mata muri uyu mwaka wa 2025. Kaze muri aya makuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko M23 imaze gutanga amasaha 28 ku gisirikare cy'u Burundi, bakaba bavuye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice abarwanyi mutwaye M23 barimo kugenzura. Turababwira kandi ko nubundi muri aya makuru M23 imaze gufata uduce turindwi hatabaye imirwano ikomeye nkuko ahandi byigeze biba. Turaza kandi kubabwira uko byifashe ku mirwano ikaze iri kubera muri Plaine de Ruzizi. Turaza kandi kunyura ano makuru atandukanye, aho turaza kubabwira ko mujyi wa Goma habyukiye imirwano, akaba ari imirwano ya natangiye ahagana mu ijoro hagati. Ikaba imirwano rero turaza kurebera hamwe ngo byagenze gute, dore ko ari imirwano yumvikanyemo urusaku rw'imbunda. Turaza kandi kunyarukira no mu yandi makuru atandukanye nituza kubona umwanya, nyuma nizere ko muhari, nizere ko mwamaze kwitereka ngo dusangire aya makuru ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano rero tayari, terekaho like yawe. Niba utari wakora subscribe, uyu ni umwanya wawe ku Ibendera TV kugira ngo witerekeho. Nyuma kandi yuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification. Mukanya twinjire muri aya makuru ku buryo urambuye. Yes, ikaze nanone kuri mwese mudukurikiye muri mu bice bitandukanye, abari muri Afrika, abari ku mugabane w'i Burayi, abari Amerika, Asia na Oceania, mwese ikaze hano ku Ibendera TV muri aya makuru. Aya makuru ndeka tuyahere ku bijyanye nuko arwanya umutwaye 23 bamaze gutanga amasaha 28 nyuma rero yuko arwanya umutwaye 23 bafashe umujyi mutoya wa Kaziba muri Kivu y'Amajyepfo. Bamaze gutanga ultimatum cyangwa se gutanga amasaha 28, bakaba bamaze kuyaha abasirikare batwirwaneho n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ko bakwiriye kuva muri pozisiyo zitandukanye ngiye kubabwira ziherereye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakerekeza i Kinshasa cyangwa mu kimwe bagasubira mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Pozisiyo rero cyangwa ibice abarwanyi b'umutwaye 23 bamaze guteguza abasirikare bo ku gihugu cyose mu gihugu cy'u Burundi bagomba guhita bavamo byihuse, nahitwa Amitimbiri, aho se ni muri Kivu y'Amajyepfo, hakaba hitwa Amunanira, hakaba hitwa Ndorera, hakaba hitwa Rurambo, hakaba hitwa Rupango, na hitwa Ruvungi. Aha hose rero arwanya umutwaye 23 bakaba bamaze gutangaza byihutirwa ko aba basirikare bo mu gihugu cy'u Burundi bakwiriye kuva aha ngaha byihutirwa kandi byihuse. Ikindi kandi Wazalendo nabo bahawe rumarika yuko bakwiriye kwishyikiriza abarwanyi b'umutwaye 23
bakazana kandi n'intwaro zabo bakamanika amaboko bakishyikiriza abarwanyi b'umutwe wa M23 ibintu bitari byabakomerana. Nyuma y'amasaha 28 abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gutanga kugira ngo abasirikare cyase abarwanyi bose bakore icyo basabwa na M23. M23 yavuze yuko iraza kubaha ububabare bukomeye cyane. Yavuze yuko iraza kubamanuriraho imvura y'amasasu, ubundi ibindi bikazatekerezwaho ku yindi minsi, ariko imaze kubaha romarike na gasopo yuko bagomba gukora ibingibi basabwe byihutirwa. Reka atwihute twinjire cya tugere mu mujyi wa Uvira. Katwinjire mujyi wa Uvira mbabwire naho uko byifashe, hanyuma mu kanya turaza twerekeza mu mujyi wa Goma turebe iby'amasasu yaraye havugiye ndetse no kugeza mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi Wazalendo bongeye gukozanyaho n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Bongeye gukozanyirizaho mu bice byegereye cyangwa se bikikije Kavivira. Impamvu ni yihe? Gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirashaka yuko Wazalendo bava muri uyu mujyi wa Uvira bakerekeza mu misozi bakajya mu mashyamba, akaba ariho ngo bajya gukambika no kuba. Nyamara ariko magingo yatuvugana n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gufata pozisiyo zitandukanye zinjira mu mujyi wa Uvira kugira ngo tayari umujyi wa Uvira abagiye kubohoza. Ndagira ngo rero nkubwire yuko noneho ibintu byakomeye kandi byamaze gufata indi ntera. Abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC barimo barasubiranamo. Ku rundi ruhande M23 bose irimo kubinjirana. Hanyuma rero mu gihe bakiri muri ayo matiku n'ibyo bibazo byabo bisa naho bikomeje kunanirana gukemuka, abarwanyi b'umutwe wa M23 bo tayari barimo kwinjira bapenetra badvancinga kugira ngo ibintu bigende neza uyu mujyi wa Uvira bawubohoze. Ngibyo uko byifashe hepfo aho ngaho. Reka noneho tugere mu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma haraye humvikanye urusaku rw'amasasu, akaba ari urusaku rw'amasasu rwumvikanye neza aha muri ibi bice byegereye Nyiragongo. Amakuru rero aturuka aha ngaha aravuga yuko ari abarwanyi ba Wazalendo ndetse na FARDC batsakiranyije n'abarwanyi b'umutwe wa M23, ubundi isasu rikarambarara hasi, imirabyo igatangira kugenda ihererekana. Ahagana ku isaha ya saa 5 zishyira saa 6 z'ijoro ngo nibwo byaje kumenyekana ko hari ibice ahangaha mujyi wa Goma ariko bigenda byegera byegera Nyiragongo. Noneho ngo abaturage babonye ibintu bidasanzwe cyangwa se babonye abantu bakabakeka ngo bahise batanga amakuru ku barwanyi b'umutwe wa M23. Bamaze gutanga amakuru abarwanyi b'umutwe wa M23 bakora ikiswe kugota. Bamaze kugota abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo baza gushiduka bari muri ambushi. Abarwanyi b'umutwe wa M23 barababwira bati rera amaboko hejuru, ibikoresho hasi, amaboko hejuru. Abo ku ruhande rwa leta ya Kongo baravuga bati wapi ntago ibi byavamo, ntago byashoboka. Ahubwo ngo batangira kwiruka abandi basimbuka. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero batangira kubamanuriraho imvura y'amasasu. Uwo rifashe rikamuca umutwe tayari, uwo rifashe rikamuca amaboko n'amaguru tayari, uwo rifashe rikamuhindura. Mbese urumva ni ibintu byahise biba ikintu gikomeye cyane kubera yuko
abarwanyi b'umutwe wa 23 bakimara kubabwira bati murambike intwaro hasi amaboko hejuru ngo bashatse kurwana, ariko ngo hari n'abirukanse noneho ngo berekera ahangaha muri iki kirunga cya Nyiragongo, ariko noneho abarwanyi b'umutwe wa 23 babakurikiramo. Ni nayo mpamvu mu makuru atambutse twababwiye yuko ahangaha n'ubundi muri Nyiragongo operasiyo zijyanye n'imikwabo n'ubundi zongeye kubura kuri uyu munsi. Ibi rero byagaragarije abarwanyi b'umutwe wa 23 iki byabagaragarije yuko n'ubundi aha Nyiragongo ndetse no muri ibi bice bihakikije n'ubundi hakiri ibibazo byo gukemura. Amakuru amwe aravuga yuko aba barwanyi ngo bashobora kuba binjiye ahangaha baje gusahura no kwiba baturutse ahangaha Nyiragongo. Harandi makuru ariko ku rundi ruhande avuga yuko ngo bishoboka ko abasirikare baba barekuwe na Sadeke, dore ko n'ubundi mu kigo cya Sadeke byakomeje kugenda bivuga yuko hari abasirikare Sadeke icumbikiye bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Bikaba bivuga yuko rero ngo aba bashobora kuba bari mu bo iyi Sadeke yari icumbikiye ikaza kubarekura nijoro. Noneho babona rero abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze kubabona bakavuga bati n'ubundi ntago twafatwa buheriheri ahubwo turarwana. Magingo yangaya rero ndagira ngo nkubwire ko n'ubundi iyi mirwano yakomeje, abarashwe isasu rikabafata tayari abo bakarambarara, abacitse akaguru casualties ngo zabaye nyinshi, ariko biravuga yuko ngo hari na abandi babashije gucika bakinjira n'ubundi ahangaha muri iki kirunga cya Nyiragongo. Ari nabyo byatumye abarwanyi b'umutwe wa 23 n'ubundi kuri uyu munsi bongera gukora operasiyo zikaze cyane zo guhiga bukware ikintu icyo ari cyo cyose gerereye aha Nyiragongo cyaba gifite gahunda n'umugambi wo guteza umutekano mukeya ku baturage, yaba abakikije cyangwa se abatuye hafi y'ibi bice ndetse yewe n'abari mu mujyi wa Goma bose. Ngibyo rero ibijyanye n'amasasu yumvikanye mu mujyi wa Goma yaba mu ijoro ryakeye. Ngibyo kandi n'ibyatumye abarwanyi b'umutwe wa 23 bongera gukaza ingamba ahangaha Nyiragongo. Nayo masasu yaturutse kuri aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye n'ubundi ibitero ahangaha muri ibi bice. Hanyuma ni munyemerere rero twihute n'ubundi dore yuko amakuru yo aracyahari. Reka noneho turebere hamwe ukuntu M23 yafashe uduce turindwi twose. Narababwiye M23 iyi ntambara bayiteguye imyaka myinshi cyane. Kuza rero ubazanaho ibintu by'imikino utera udutero shuma nk'utu ngutu ukibwira ko biri buguhire, ibi ni nk'inzozi. Reka rero mbabwire ko abarwanyi b'umutwe wa 23 banditse amateka akomeye cyane, bakaba bamaze gufata uduce turindwi nta mirwano ikomeye ibaye. N'uduce dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru atandukanye aragaragaza kandi agatangaza ko abarwanyi b'umutwe wa 23 bafashe uduce turindwi icyarimwe. Ibi bikaba byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishyira kuri iki cyumweru tariki 27 Mata muri uyu mwaka. Utwo duce rero abafashe akaba ari uduce dutandukanye, harimo akasheke, hakabamo akaremera, hakabamo akabugamanda, hakaba akabushaku, hakaba nukuvuga bushaku ya mbere n'iya kabiri, hakaza n'agace kitwa Kofi.
utu duce twose abarwanyi b'umutwe wa M23 tayari ubu ngubu twamaze kugera mu maboko yabo. Utu duce rero nk'uko aya makuru abitangaza duherereye muri teritwari ebyiri ariko tukaba twegereye cyane, nukuvuga ngo turegeranye cyane, nukuvuga ngo urasa muri kamwe urasa no mu kandi gace. Utu twombi rero harimo uturi muri teritwari ya Kabare, utundi tukaba muri teritwari ya Karehe, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi aragaragaza ko kugira ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bafate utu duce bakoresheje abarwanyi baturutse ku muhanda wa Bukavu Goma maze berekeza muri utu duce. Hanyuma rero biza kurangira Wazalendo na FDLR n'ingabo za leta ya Kongo FARDC baburiwe irengero, barahunga amaguru bayabangira ingata. M23 ngo yabarashe, noneho kandi imaze kubarasa iboherereza n'ikintu cyiswe bombe. Abahungu ngo barareba babona ibintu birakomeye, ibintu birabayobera, barangije ngo bayabangira ingata. Mukanya nahoze ndimo ndeba rwose ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, bamwe birutse abandi barahunga, noneho ariko hari abagize gutya ngo basesera mu myobo, ariko byanze bikunze n'ubona abarwanyi b'umutwe wa M23 nta kindi bagomba gukora uretse kubahanduramo. Niba bigize amafuku baracukura mpaka babavanemo. Ikindi rero twagarukaho nuko hari amakuru agaragaza ko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo zari muri utu duce zitari nyinshi, kandi ngo nta n'ibikoresho zari zifite, uretse kandi no kuba nta bikoresho bihambaye zari zifite, ngo nta n'imbaraga bari bafite rwose zo kuba barwana n'abarwanyi b'umutwe wa M23, kubera ko ngo abari bahari bamwe muri bo n'abasinzi, abandi muri bo inzara yarabishe, abandi muri bo twatubure, niba ari utubure nabonye bamwe bavuye mu mujyi wa Goma bafatanwe berekeza mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda, bandi nabo ngo bishwe n'ututubure. Abangaba rero ngo nta mbaraga n'izina nkeya rwose bari bafite zo kurwana n'abarwanyi ba M23, kubera yuko nk'uko amakuru aturuka ahangaha bitangaza ngo nizangabo n'ubundi zisa naho zarangiye ariko zitarahuka, baba nduvuga ngo shi ukabareba ukababurira irengero. Hanyuma rero ibingibi byahaye amahirwe menshi abarwanyi b'umutwe wa M23 bahita abigarurira aka gace. Ikindi kandi abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kurahira yuko tayari ubu ngubu noneho gahunda ni hehe, ni mu mujyi wa Uvira. Nyamara ariko kandi hari akandi gace kitwa Ruhihi ko muri Karehe abarwanyi bo mu mutwe wa M23 bikuyemo plito ubwo bafataga utu duce tundi. Nyuma amakuru akaza kugaragaza ko ntaho Wazalendo bace kugira ngo bakageremo, akaba ariyo mpamvu abarwanyi b'umutwe wa M23 babaye bakavuyemo. Urumva kugira ngo ugere muri aka gace n'ubundi ugomba kubanza kunyura mu tundi duce abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kubohoza. Hanyuma rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuze bati turarwana n'iki, aka gace n'ubundi barakoresha indege se, baraguruka bihindura inyoni se, ntago byashoboka. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero mu mibare yabo bakoze baravuga bati aka gace n'ubundi reka tukareke, n'ubundi nta duizabasha kukinjiramo kuko uduce tugakikije twose turadufite. Ngibyo rero bikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo ku mirongo y'urugamba. Ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 noneho bamaze kujya Karungu, barakaye. Igikurikiyeho ni hehe tayari mu mujyi wa Uvira. Kaziba yarafashwe,
Murambi ndetse na Bushenyi harafashwe. Icyo nakubwira rero cyo nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibintu noneho sasa barimo bagenda babikontorora neza 5-5. Ikindi nababwira ni imirwano hagati y'impande zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa M23 iri kubera mu misozi miremire ikikije ikibaya cya Rusizi ahazwi nko muri Plaine de Ruzizi. Ahangaha tayari n'ubundi ari naho duhita twerekeza. Ni imirwano rero n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kurwana bavuga bati ahangaha tuhakorera isuku noneho aha ibibazo byaho byose bikemuke ubundi twimanukire mujyi wa Uvira ahantu hose tuhasize hari isuku. Nyuma yaho rero umutwe w'abarwanyi b'umutwe wa M23 bohoreje turiya duce turimo na Kaziba muri teritwari ya Warungu. Imirwano ikomeye yakomereje mu duce duherereye muri teritwari ya Uvira aho ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje guhunga zerekeza mu kibaya cya Rusizi nk'uko amakuru aba muri ibi bice abivuga. Nyamara ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 kaba n'ubundi bavuga ko abakomeje guhomerera abasirikare, ni ukuvuga ngo bamanike amaboko. Nibatamanika amaboko M23 irabarasa, nibitaba ibyo ngibyo tayari bariroha mu mazi, nta kindi n'iki na gitoya bafite cyo gukora. Imirwano rero ikomeye yatangiye ahangaha kuri uyu wa mbere nk'uko twabigarutseho mu makuru yacu ya kare. Akaba ari imirwano yazindutse kubera ko watangiye masaha ahagana saa 10 zishyira saa 11 z'urukerera arwo kuri uyu munsi. Akaba rero ari imirwano n'ubundi irimo kubera mu misozi ikikije iki kibaya cya Plaine de Ruzizi. Ikaba ari imirwano iri kuba mu bice byerekeza cyangwa se bituruka muri Kaziba. Ikaba ari imirwano n'ubundi ihanganishije abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, FDLR na Wazalendo ndetse ngo n'igisirikare cy'u Burundi. Biravugwa ko iyi mirwano rero yumvikanyemo imbunda ziremereye n'izoroheje. Akaba ari imbunda ndetse hashobora kuba binavugwa ko ngo hakoreshejwemo n'ibifaru ndetse na bombe ngo zatewe ahangaha kubera ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo barashaka gukemura iki kibazo ahangaha ku buryo burambye. Ndagira nkubwire ko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibyo kwinginga, ibyo guhendahenda tayari byarangiye. Baragukorera operasiyo bakurase bakumenagura umutwe cyangwa se mu kimwe bakwinjirane ushiduke bakwinjiyemo, ubwo agashoka ariko gahita karangiza ibintu. Hanyuma rero amakuru atandukanye aragaragaza neza ko iyi mirwano iri kubera ku misozi ku musozi witwa Nambumbu. Aha uyu musozi ukaba uherereye hagati ya Kaziba n'ikibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru nanone aragaragaza ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zashyize ibibunda byabo bikomeye ku misozi ibiri iteganye kwa umusozi wa Nambumbu n'uwa Mitimbiri. Ibi rero ngo bikaba bikomeje kwerekana yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo imirwano bo barayiteguye, nubwo bayirwana bagatsindwa, ariko handagira ngo nkubwire ko bijyanye n'agahenge bo ntacyo bibarebaho ukurikije n'iyi migambi yabo. Usibye ibi kandi amakuru yarahamya ko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ziri kumwe n'ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR ngo bari kurwana bahungira muri iki kibaya cya Plaine de Ruzizi. Impamvu ni iyihe? Nuko ahangaha ngo kwarwanira biragoranye cyane kubera yuko
usibye sharing za kure uhereza nawe bakoherereza nta kindi kintu wakora kubera ko ni wahatega mbushi. Ubwo ikiri buze gushoboka kindi nukurasiranira kure hanyuma ubundi upfuye agapfa ukiza gakira. Iyi mirwano rero ikomeje kuba ni mu gihe kuri iki cyumweru abarwanyi b'umutwe wa 23 birukanye iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu mujyi wa Kaziba, ndetse kandi ku cyumweru bari bazindutse n'ubundi babirukana mu misozi ya Chihumba na Chibamba, hanyuma kandi no mu misozi ya Ngando na Murambi ndetse n'ahandi hafi y'ahangaha. Rwanya umutwe wa 23 bakaba abari bahirukanye n'ubundi izi ingabo cyase abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano rero irakomeje Masisi, naho imirwano irakomeje, ariko ndagira ngo ibijyanye na Masisi tuze kubyinjira mu makuru yacu ataha, kubera ko n'ubundi magingo ayangaya imirwano iracyakomeje kandi ripoti z'urugamba ntago zirajya hagaragara. Gusa ikigaragara cyo nuko arwanya umutwe wa 23 n'ubundi bakomeje gukubita inshuro abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse kabivuga yuko ngo mu gihe twababwiraga yuko imirwano yabereye ahitwa Kibati, ndetse ngo abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bashaka kubohozanya Byondo, ndagira ngo mubwire ko yuko ahubwo byarangiye abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo basubijwe inyuma ndetse bakirukankanwa. Ariko ni munyemerere ibi tuze kubigaruka mu makuru yacu ataha. Hanyuma updates zari zigezweho kuri aya masaha reka tuzisubikira ahangaha, ubwo turaza gusubira makuru yacu ataha. Nizere ko mukomeza kubana natwe, nizere ko tari wamaze guterekaho like yawe niba wageze hano, nizere kandi ko ni utari wakora subscribe ku Ibendera TV. Uyu ari wo mwanya wawe mwiza kugira ngo ubisoze. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita asinye dora notification. Hanyuma kandi ubwo ushobora no gusangiza izi nkuru nshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo amakuru agere kuri bose, hanyuma ubundi bose bamenye amakuru. Ngibyo rero ko byifashe. Niba wifuza kujya muri groupe yacu y'abakunzi ba Ibendera TV, ushobora kuba wifuza no kuduha igitekerezo, ushobora kuba wifuza no kudutera inkunga, ukavuga uti ndakugurira agacupa k'amazi, ukavuga uti ndagutera inkunga ya internet. Ibyo rwose ushobora kubikora, nta tegeko ribibuza, nta tegeko ribihana. Ukavuga uti ndabyiyemeje kugira ngo ibikorwa bya Ibendera TV bikomeze gutera imbere, ubundi mutugezeho amakuru neza cyane 5 kuri 5. Nimero tayari ni akamenyetso ko guteranya 257 karindwi 917 00 niba yagucitse usubize inyuma wongere uyirebe, hanyuma ibintu bigende neza 5 kuri 5. Reka mbashimire rero, ubwo dusubire mu yandi makuru. Imana ibarinde mwese.